Mwongeye kwirirwa bakunzi ba Ingenzi TV. Kuri uyu wa gatanu tariki 15 Nzeri 2023 nibwo kuri Kigali Pele Stadium guhera saa moya habereye umukino ikipe ya Gasogi United yari yakiriyemo Kiyovu Sport. Dore ko ari amakipe abiri asigaye ahangana, tubibutsa ko yombi afashwa n'umujyi wa Kigali. Tubibutsa ko Gasogi United na Kiyovu Sport nizo kipe zigiye kubimburira izindi gukina umunsi wa kane wa shampiyona. Ni mu gihe Gasogi United yari igiye gukina uyu mukino iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 6, mu gihe Kiyovu Sport yo yari iri ku mwanya wa 8 n'amanota 4. Ku isaha y'isa moya nibwo umusifuzi yaratangije umukino. Mu bakinnyi 11 Gasogi yabanjemo mu kibuga harimo Daud Ibrahim Baler, Niyitegeka Idriss, Mugabe Robert, Kwizera Aimable, Maripangu Theodore, Mudeli Akbar, Rugangazi Prosper, Maxwell Jomeko, Karenzi Jamdin, Bisela Cedric na Shimimana Mark Govin. Naho 11 ba Kiyovu Sport yabanjemo habanjemo Nzeyurwanda Jihad, Mukunzi Jibril, Ndizeye Eric, Ndacyadukunda Eric, Nizigiyimana Mackenzie, Sharif Bayo, Niyonzima Olivier, Mosengo Tansel, Nizeyimana Juma, Muhozi Fred na Mugunga Yves. Umukino waje gutangira, ku mpande zombi bari barimo batakana. Nk'uko mubibona, Kiyovu Sport ku munota wa 4 yabonye corner ya mbere, umupira wari uzamukanwe na Muhozi Fred, ariko myugariro wa Gasogi arawurenza. Gusa bahise bayitera umupira ujya hanze, bivuze ko nta kintu wari utanze gikomeye. Bakomeje kwatakana ku mpande zombi, nibwo ku munota wa 42 umukinnyi wa Gasogi United Maxwell yateye ishuti rikomeye rikubita umutambiko w'izamu, riragaruka ibura usujyamo. Ni nabwo igice cya mbere cyaje kurangira amakipe yombi anganyije ubusa. Igice cya kabiri cyaje gutangira, ni nabwo ku munota wa 52 Kiyovu Sport yabonye igitego cya mbere cyatsinzwe na Mugunga Yves wari ku ishoti, umunyezamu ayoberwa ibimubayeho. Igitego cya mbere cya Kiyovu kiba kiranyoye. Abafana ba Kiyovu Sport biterera hejuru bishimira igitego bari babonye cya mbere. Abakinnyi ba Gasogi bahise batangira nabo gushaka uburyo bakishyura iki gitego. Nibwo ku munota wa 59 umukinnyi Maripangu yakorewe ikosa mu rubuga rw'amahina rwa Kiyovu, umusifuzi abatanze penalty. Penalty yaje guterwa neza na Maripangu. Gasogi United ibonye igitego cyo kwishyura. Umutoza wa Gasogi yahise akora impinduka. Rugangazi Prosper yavuye mu kibuga asimburwa na Ishimwe Kevin. Ni nabwo Kiyovu Sport nayo yahise ikora impinduka. Muhozi Fred aba avuyemo asimburwa na Brian Kalumba. Ku munota wa 86 Gasogi United yabonye uburyo bw'igitego ku mupira yinjiranye neza aciye hagati
ya Nizimana Mackenzie na Olivier Sefu, ariko ashose umupira ujya hanze, nuko Ishimwe Keve aba ahushije igitego cyari cyabazwe. Ni nako umukino waje kurangira amakipe yombi anganyije igitego 1-1. Yari Nkurikinka Abdou, Ingenzi TV.